Garo, kadu kawe North East Pay News kelang dia koting hem bukarjo garo mencukulo garo pini ladak borpok ME School Patro Klamalong hingkan isek pen epong hem bukarjo katalon pon labangso katalon lalong karbi ajutang jubat ni keklem kedam kupipisi ladak kapaklang pon malapen ili karbi itu maron along ladak kupisi kacingbar ma mate ladak kupipisi keklem kedama nilitum North East Pay News hen pen nang litum aphan isi pen isi nangapaklang iphan si nilitum bor ipon to la si non ni ke doke ladak patwa klam yang si dolo la si pini ladak nang litum han nangapaklang pon ke non ladak hemtun amatado labangso hemtun along ladak non kedo apsiat teman kami je demirat kami ajibon po lagi to aprang si nalimen ang kita matiku limen ke rongkang sanjo sena rongkang pe amran pe ante pini ladak hem fukar cholong kupi akimang basi ladak abangso fukar cholong kacutong lasin nona bansi ke potrom itu ke nugat mati sih yang itu nugat ini sih tentang sini tuh saudara macam ini ante nangli tum abangso aron dunji paningkan pandu ko ini kan tambah dulu tang kisung boy sih so saudara masih dulu ante aprang nangli tum aron barim tum do boma mate kupia dorom si do nomor yang sih aron barim long ke dogot nangli tum labangso dorom kupi nangling ke dog mane ketek damlong basi nangling labangso dorom long cepok dun la jadi orang mang ini tuh non tam tangan tani tuh lah kue baida asal taksi tuh lah kue baida asal itu lah suji boy lo via fik yok tuh besi tuh lah nikan tuh lah suji boy lo rengi bom lo tulung bom lo dan buli dan tapi yok lo hang tapi yok lo itu lah besi itu ke cuilung bom sila nikan non ini ke rutalin karco dan nangan deh asli itu lah pensi itu non tam tangan tadi suji boy hang kisung boy gitu boy ya aron si itu aron barim aron pen isi ven usang tar telang long lo yo pini klaim long lo klaim long lo ciun ora ko buka tudun long lo tapi itu aron ateng si itu klaim pete aron ke sivel lo aron barim pen aron ke sivel lo hem arna to kardong lasi pini bahakimi ilito malong alu hisar puaman penani citong dun harui sira krehini anombor amri LSC ilitum kacetoy dun MLA candidate Dr. Habib Teron akahai penceng lok pini lada lapendo sulang pancungin riponik lo lapendo lapen saudara lasi aprangsi lapati nalipan pa gan asik gitu